Hey, intro like powerful moves. I don't know, guys. She bella ni tirabo. Okay, so swivula ku swa humelela kuma ku what's called xibelani ku ri xona xi endla ku vanhu vanghana va holova very trouble lekulu xibelani la ni vona swi fanisiwile kwalawa because loko ni twa ngoma leyiwani so va holovisa xibelani hayi Mr. Post mi nga yi robi mi nga yi robi Mr. Post hi byele ntiyiso. So swi vula ku trouble lekulu i xibela hi laha ka xibelani xibelani ku nga va kha ku vulavuriwa hi mhaka yini la xibelani. Okay guys ma swi tiva ku hinkwenu ma swi tiva ku xibelani Mr. Post a nga vuli xibelani a swi tiva ku Mr. Post a nga vuli xibelani musikeni kwenu lawani Mr. Post hi roba Mr. Post a swi tiva ku a wu vuli xibelani so ni vula guys ku va vula ni Mr. Post la look nikusele ngoma leyiwani so far in the 56 seconds leyi nga tlanga yona ni twa nga ri ngoma leyi a vulavula xibelani xo cina leyiwani ngoma leyi nga ri vulavula hi xibelani a ni ta kumbexani vulavula hi vaxisati a yi vuli vaxisati mani xibelani xi mbala hi vanhu va xisati hakanyingi ne na swi tiva ku na vanhu va xinuna va xi mbala xibelani mara xibelani lexi Mr. Post la a xi vulaka a hi xona lexiya xo cina hi xona ni twa yo tirhisa ku fananisa leswaku kahlekahle ku fananisiwa xibelani ku tekiwa xibelani ku xi endliwa ximunhuhatwa xo karhi kumbe xirho xo karhi xibelani a xibelani la kahle ma hi tweni ma ta hi tweni. So swi lava ku va hlangene byaleni ivi mhani loyi a xaveriwa byala so wena nga la ku ni tekela ma yi twa keyboard leyo gungula boom boom boo boo you know ya gungula kunene keyboard le trouble cool xibelani okay Very dalu tunela tasha hi khomisana. Mr. Post. Okay. Tisimtsala Mr. Post kambe ne. Hey. Ku khomisana yini la guys? Shamanile, shawen. Sele waka shaman le shawen va khoma ini lani. Interesting. Shamanile, shawen.
Muthavini i cina kahle ni loko se ri perile a tlhekuta. Guys, ku humelela yini lawa me loko ni vula ni tshame ni tlanga episode yin'wana na ntwana maraji ni ku na tinghoma tin'wana to rhuketela mara vhele ku tirhisiwe masivi swinene lawa ka nghoma leyiwani. A ni ta ku yi ta wela ka wona nghoma leyiwa ka tikhategori ta tinghoma to rhuketela. Tlheku tiravulele kulu vavasati hi laha ka xibelane. Tiravulele kulu hi laha ka xibelani. So sweswo vanhu a va ri byaleni ivi ku va ku na munghana wa yena munhu loyi a lava ku n'wi tekela munhu ivi a swi vona ku nga ri swi ta hi holovisa mhaka leyiwani se va famba va fika va tlhekuta va fika va cina vusiku hinkwabyo loko ri perile mhaka hina Mr Post hayi ririmi leri nga tirhisiwa ri kahle mara hina tinghozi ta hina un'wana ti fast ngopfu na swi tiva na n'wini nga kwalani ta n'we tinghondo nga ri ti olove ngopfu ti hatla ti vona swilo swin'wana. Guys swa rhuketela leswiwani. Ngoma ya Vatsonga i ta twa ku nyanganya i tsina loko i dakwini. Hey guys, mina ku kanakana la da loko vulavula mhaka masangu guys, let's put it out there. Masit guys, masitwa ku xibelani xi nga dlayi munhu swi kona lexi dlayaka munhu ne ende hi vavasati ni xibelani. A tshembi ku va ku ri xibelani xi dlayaka munhu ne ku na lexi dlayaka munhu laya. Xibelani and ni nga ti na ri tiva ku sungula hi xi mara xibelani. Ku na xirho xin'wana xa xirhundzu mani hi xona xi nga denji ku na denji laya va ka hina. Mr Post wa hi tsundzuxa lawani ku ri hey mi ti vona ni ta fambisela tinhloko na mabyala. Hi laha ka xibelani. Hila kashpelane, kuluwa vasto. Hila kashpelane, tiravulele kuluwa vasate. Hila kashpelane. Ngoma leyi wa nga ri a yi fanele yi tlhe yi vuya futhi lawa mutwanani la ku heteleleni la. Mtu nga ri a yi fanele yi vuya futhi ngoma leyiwa. Kashpelane, hila kashpelane. I fake it tama futhi la I vuya futhi guys ivi yena ivi instrumental. Yes, I ta va ngo. Mara hey, Mr Post rin guys. Yo, guys, Mr Post, well done Mr Post. Xibelani tiravulele kulu ku nga xibelani mara swi ta nga vulavuli xibelani laya ku na swilo leswi nga kona swi endlaku ku ri vanhu vo tala loko vo landzelela ngopfu swona va nga tikuma va lahlekile vutomi bya vona. Ya ma swi ta vhele ku na mavabyi mo hambanahambana and again xibelani ntshembi xi nga endla ku munhu a za heta misaveni kumbexana a ku i ta famba siya byala kumbe tinhloko na tinyama a ntshembi swi kona leswi nga kona ma swi tiva na n'wina ni kombela mi byela laha hansi ku Mr Post ngumntu nga ri vulavula yini laha.
I can't let guys. Let's canela all of us. I twisala guru. Mr. Post like a shibelani leshi. If love like shibelani shochina. Kumbishana vulavula xibelani xin'wani na and after xibelani xi tala ku mbala vanhu va xisati mara after masiku va ximbala na vanhu va xinuna so it is kahle. I'll say it's a good song and I also like the backing vocalist here, the mastering. Actually, let's talk about the mastering of this song, guys. It's top notch. It's over the top. It's something that it's actually a huge improvement from Ndambi. Because look, I remember I used to complain about. I felt like it's only bass. One, and they were very bass. They were very pamerin. If I tell you the voice, I love Becca, Kustola, Kahla, after Daniel, Kanes Matala, Prince Rangani, George Rimani, Ivona Becca Kulani, and the Batola Kahle, Akunamula, Atalua, Akunamula, Wasaka, Stola Kahle. The voices are clean mastering. Great song, guys. Mr. Post tundusha la kuri tubona guys ngala de longo fi makaya your tota that blind. Okay, thank you very much, guys. Let's start ka kadolo ka video le one laba I line one video la ngata khendla simra vumbirhi. It's track number 2. Daba khandla radio bosha so tamansi engafambeli kule ka nkanelo ginkala mina mandla lekera kinkirikano ko washawa ni khale ku ekas doors tshwerekile nyora risimle ra mina ni rinika I'll give it an 8.5 out of 10. For the use of language, yes, I'll say 8.5 out of 10. Maybe it would have been 10 if I should feel ngov mara should feel win mara should feel ka ngendlela ku munhu n'wana nga swi twisisi ku Mr. Post u vulavula yini lawan munhu la a kota ku vulavula xirimi la Xitsonga wa swi tiva ku loko Mr. Post a vulavula ku Thrawule ku hi le ka xibelani u vulavula yini and ni nge swi vuli mina maybe ni swi vurile ngomni ta swi vula laha hansi hi byeleni stars. This song I give it 8.5. Well done, Mr. Post. It's a very great song. Ratsundusha. Thank you very much. Ekas doors tshwerekile nyora. I'm testing it ora. Salute. Megatetemel. Well, Mr. Post dira nango buturoni ne.